ایوار باشه تماشاوان هجا و شان آرکی آزادی روجاوای کردستان ورا بردوام دمجبر که دازی ورا بم جهاد بیازید بو پیشکش کردن گشتا نوچان یا ایرو دسری دام بشن علی گرینگتنی سر نوچان چکدارن داعش 20 خواندکار لسریات نافبرا حسکی و قامشلو رواندن شرو پفچون دنافبرا هزین یپگی بسر پارتیا پا دیواو چکدارن داعش لدورا تربسپی درکتن هیومن رایتس واتش بانگ لوپوزیسیون سوری دکه براوستاندنا لشکرکرنا زاروکان یکیتیا اوروپی سزایان تاویجا لسر 12 وزیرین دنین سوری ده انجاما ایریشن بالافرین شهرین اسرائیلی لسر بارگهن رژیم اسد لجولانه هری کم 10 کس هاتن کشتن جانا کدین دم باش جدرا سوری یا ما فهمروان اشکره کر که ده چکدارن ریخستنا داعش بهتری 20 خواندکارن یونیورسیتی لسری آدناور حسکی و قامشلو دا رواندن لگور آگاهیان که او خواندوان جرگزین کرد و عربن جخلکی قامشلونه که دو اتوباسا کمپانیا براون بریوان لقامشلو بو لسر گرکی ریخستنا داعش هاتن رواندن درباره چارنویسا وان خواندکاراندان جدرین جدا هاتن راگهاندن که هنک جوان جدران دبیجه حتی نهاجی چارنویسا وان خواندکاران نخویایه که جدر دیجی دبیجه او خواندکار هاتنه بردان لیتن 3 کسمانه دست داعشه دا ولالیا که دن و لپارزگاه حلبه و جبیستو نه مها ایارا بوریدا 145 خواندکارن کرد گرتینه لگر رخصنا داعشه و نهاتنه بردان که او همو خواندکار جپولا دبستان بنگهینه لگور 5 خواندکارین یک کارین براونج دست داعشی که او رخصتن وان خواندکارن گرتی فیری جهاده و شرعیت داعش و کشتنا دجمن خوده دکا و او کسین دوری زانسین اسلامی کتین جبیلی گو حتی ها چارنویسا 193 همولاتین دن ین کرد ندیاره که او تمنی وانجی دنافبر 17 حتی 7 سالان دابو که دوی روژه دا روژا 29 ایاره هاتبون رواندن جالی داعشی و او لباجارو که قباسین لگوندوار باجار بابه و پارزگاه حلبه بون اوجی بله تماشاوان هجام زنجانی بهتر لسر رمضان 20 خواندکارن بجرگز کرد و عربن کن لسر یاد نابره حسک و قام شده هاتمون رمضان می زنجانی بهتر لسر ویا که بزنن بریا چالاکوان جان قام شده مرابل باجار قام شده جان دمات باش یعنی دست پی کده چه زنجانی لگل وهنه درباره ویا کده او خواندکار کینه نها لگل داعش نه هاتنه بردان اشتروا سمشوانا راسيت في اغاني غوكاتنا بسنا غوتو تمجمع ساعات دوي بيشتنيلو كوبن داعش سري على قامش وحسكي كنيمون نبغى دي جيجين طرفين يفكي يعني قبات طرفنا يفكي حاجزي واني سر مسافه حاطين بيشتي 20 كيلومتر بالتحديد اف كم شتاب من نافي داعش سكني وجيلين يفكي خاطربون قبل شفيري في سربيس الواسكني بلز واقفان بشكل خوا وتهديدي قوتنوان سر الجنداو كي اخي او برن الجهن جي كي ناس بقولوا دا خياكرن كسيغو امنو جهان لنا براست او هجمار خورتان ودنوشي خد دا خياكرن جو بيش خورتن باسيت جاهين راس ما دا خياكرن لو بيش خورتن تشتي جو كاتنا بسكما جو كري خورتي وانا وكان زاركو كان كتشكو بيجينا وادنا لي جو غوتن جو افكتشكو بردان او لي افتاج هاي راس راس نجهان يستلنا ابشتي خياكي زانياري نام بستيمان براستي فيرنجي هاتي خياكرن يعني اجي درد بيجن كرجي دنافاده هنا كاك جان يعني او خواندکاران یه کردی دنواده هنه تشتا گوسته هیا؟ پرانی خواه کردن
گرانی خود کسی ده نابوان خواندکاران کردن تایبت متشتک دید خواست بدم خویا کرن رجبر دو زارونگه حسه که روژه کمین بونج امتحانات و خواندکارا روژه کمین ده از نوچان حتی بو و ابوارها سر حسه که قامشتی بو يعني حتى انها چارنویس وان بیست خواندکار ندیاره یان هاتنا بردان یان نه تزانری لسر وانی نه چارنویس وان ندیاره کاک جان تزانیارین راست درست نکردن دستن ما بتشتی گو هاتن خویا کنن بتایبتی سر یک چند کچن گو چند کچن خواندوان و چار کچن خواندوان او بردان بالدقه گو هاتن بردان اللي خسر خواندکاران و شوفيرن و اتومبیل نه هات خویا کرن روشا وان و روشا جهی گولی يعني امارن عاليه جدا عاليين كردي تهولدان ندان نجبو بردانوان يعني تشتك نكر نجبو وياكي راستی تهولدان نه هات که برنامه نه هات بلکه سر تشتی گوبو تشتی هاتن داری چاب خورتن خانتکار و گو تربیت سندی سواربون هات خویا کرن اولکاری هیزن طرفنا قال سر مسكني لتي آگاهی و تی نشان ومتدركت بله گلکس پاس بو جان قامشتو چالکوان تمره بو گلکس پاس بو زنیارین تا گلکس پاس روانگاها مافه مروان لسوری راگهاند گو شر و پفچون دنابرا هیزن یا پگی و چکدارین دولت اسلامی لعراق و شام داعش دا لدورا تربسپی درکدنه لگو راگاهیان روانگاها مافه مروان لسوری گو پشتی گهشتنا چکدارین داعش رجحالاتی باشور باجورک تربسپی شوایک شم شر و پفچون نتون دنابرا وان و هیزن یا پگی دا قومی لگوری روانگاهی که ده انجام وی شریده سی اندام یپگی بریندار کتن و هجمار کشتی و برینداج چکدار رخصتن داعش کتن به که هجمار وان به تمامی بزانین باجاروکه تربسپیه ده درجه نزدیکی 40 کیلومتران لرجالاتی باجار قامشلویه و ده بن کنترولا هزین یپگی پارتیا پیاددانه و رخصتن داعش بری چند روزان ده بیاننامه که در آنگاه دبو که اوی روجابای کردستانه جبن کنترولا هزین یپگی در بخن و بخن ده بن کنترولا خواده انجمن نشتیمانیا کرد لسوریه لباجار دیرکه درباره هریشن و داویه یعنی رخصتنا دولت اسلامی العراق و شام داعش لسر نافچین سوریه و عراقی هر وها مترسیا و رخصتنه لسر روجاوای کردستان و پلان و کریارن گمار کو اب رخصتن بکارتینه در حق مروان دا وها انجمن نارین خواد و راپورته دا آنین زمان داعش دولة العراق والشام يا اسلامي راستيا قفو زرتن وين لسر كردا وفقراندنا چرخا فلك بروپاش وراستيا هلوستو كارينا برخدانه همبر ايريشن اوا هيزن تندرو دسقا كده كوبريارا كردي دروج آوادا بلوليا نخاصم كوبريك هنو آمادنا كوببن هيلين جوار خستنارا وكو چل گندن مغموريا وهن هوزو ايلن دي خودي ازمون دجبريا كردادا انجمنا کردی دبیجا افشر هبون و نبونیه لی انجمن بخوا به جنگو پره چه کسی که درباسی خاک کردستانی ببه و لسر چمه گولن خوینه درباس بود دوی قایقا چه بکی لسر خوینا کسی کرد درباس بود اما قامشلو به ولا دیرک به یان ای باجار و باجوروکن کرداد روش آبای کردستان ده دماب که بر طنگ و توپ و داعش براستی هلوست عما امل برخوا بدن و اما اما برنگه که دیرو که ده هاتی ناس کرن چکدارن روشلاتن فرسان روشلاتن شخصوار روشلاتن براستی اما بیرحی برخوا بخن لی وقتی به هبون و تنبون براستی دوی لسر گولا خونه در باس بود و هن پارتین کردی هیویا چاره سریه دیک ریزیا کردارا دبینن بهنا لهستوک و پلان آدکن اف نشخده چه بیا اف ولاتن مازن طيوانا هنا إيرو مشروع هنا تبيجي تنابجي أب مشروع هاني
وطنين وكإيران البايبينانا وكروسيا البايبينانا أم مشروع خودش أنجمن اجتماعي جي مسطرة وش أنجمن قلجي مسطرة وش بزجري كاملتي كنت تباهي مسطرة يعني مشروع كي قلك مازنة وكردو خاكا يعني بهردو مجلس يعني أم بقارن برخوابدن في ظرفي هاني ده كو أم نهلن درباسين خاكا کردی ببین و تشتکی گلکی باش بی خورتن کرد بهیوینه جی بزاوا سیاسیا کرد کو یک ریز بن و هر وها اوجی آمادانه کو جان خواه دیاری مستک آخا ولات خواه بکن هذا وستامك جوانا کی کرد هیوی مشتغل سیاسیا کردی ہے بیک بن هیزک بن قوادک بن نیرینه که سیاسی بن هم بر واقعه چطه بسگنن و نهرم که و مناطقه کردی ده از آماده ما حتی آخر نقطه شخونه لاشه من بو آزادیا کردستان دست هم برای بسکن گور چافدرین سیاسی دبیجن لهیستوک لرخکیه لپلان و خفق لرخک دندبه و اگر کشملک لدوره کردابو لهیستوکوان پارچه شطرنجه یک کاربن گلی خواب پارزن یان سیاست مدار و خباتکارن کرداد و رجعاوای کردستان ده نه لهیستوکوان پارچه شطرنجه نه و هی باوریا و بشانس و بخت فلکته یان یکو دیک وندا کری نمات سر ولات وندا بوی وجید به یان هر یکی بیجه از تا گر بکه ناوا پاز هنگی دیسا کرده بیجن آخ فلک جدیرک احمد صوفی آرک تیوی داخویانی کی دا جالی اوفیسا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا شاخی هاولری هات بلاف کرن درباره او نوچه دبیجه کو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا داخواز دسته پیدان مولته آواکرنا پارتیان لکانتونا جزیری کریه بورگرتنا مولته داخویانی دا هاتیه کو او نوچه تو راستیاوی تونه و پارتیا وان تو داخوازیش دسته ر پیدان مولتا پارتین سیاسی لکانتونا جزیری جی نخواستیه داخویانی هر وها آماجه بوکی کر کو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دما د سالاداری رژیم بعث و دیکتاتوریت کار خود کر او تجاران جی داخوازی ج کانتون کی تو شرعیت او تنه بورگرتنا مولت ناکن و اوی بردوام بکار و خبات خودش بو گلی کرد تا هر چار پارچه کردستان بین رزگار کرن دسته پیوندی دروا دریوبریا خواسری کو جالی پارتیا پیاده هاوالبندروی هاتبه راگهاندن دو داخویانی کی بلاف کرد و که برسی وکیل سر خستنا هیومن رایتس واچ یا چاودیریا مافیا مروان یا ناو دولتی یا دبناوی دسالاداری که کردی دورین کردی دا زانه بهتر دوی راپورتی دا دسته پیوندی دروا دریوبریا دموکراتیک دا لرجعوی کردستانی دو بیان نامه یک درخستن وەک بەرسڤێکێ لە سەر ڕێخستنا هیومن رایتس وۆچ دە 19 حەزێرانێدا ساڵە 2014 دبن ناوێ دبن دەستهلاتا کوردیدا. ڕێخستنا هیومن رایتس وۆچ راپۆرتێک دەرخست تێدا کو ئەv ڕێخستن ji ئەرکێ خۆدبینا گۆپاراستنا مافێ مرۆڤان لە هەمووی جیهانێ بکا و ئەو ئالیکاریە قوربانیان دکا و رێ لەبەر جوداهiyê بگرا و هەروەها پاراستنا کەسان ji dan û standina nemirۆڤahî di dema şerda. تێزانین کو ئەv راپۆر di gelek xalên wê de ji bêhtirîn raportên mewduîya bi berawerdî bi raportên heta vê demê û bi taybet ku gelek xalên erênî têde hene ya ku wek ehtîrafek yasayî û rewayiya ji rêveberiya demokratîk ra û ew jî girêdaye bi parastina kêmnetewan û kenîsa û mizgeftan gûketiya dibin desthilata grûpên çekdar da. Ji aliyekê din li ser demokratiya vê rêveberiyê hevbeşiya di navbera hemû pêkhatiyên Rojava da. Derbarê xaleke giring got partiyayekî demokratîk desthilatê bi tena xwe dika ku bûye navnîşana vê raportê lê ev tişt dûrî rastiye ya lê hemû pêkhatiyên Rojava wekû Siryan û Ereb û kutleyên niştîmanî yên Erebî û hin çalakiyên civakî yên Erebî têde beşdarin. Di navbera realîzmê û îdealîzmê rêxistina Human Rights Watch nikarîbû di hemû pelan da pabendiyê bi mewduîyetê bika û di hin xalan da tevlîheviyê dike di navbera tiştê divê were kirin û tiştê eger bê kirin. Ev jî bi rewşa Rojava girê daye û rewşa metirsî û dorpêşkirinê û êrîş û şer
و افتشت کو رخستنه تکزی لسر کریا. درباره گرتیان دا رخستنه نکاری بو جداهی بخواد نافبرا زندانیان سیاسی و زندانیان جنائی اجبر کو دشاران دا کرینو فروشتنا چکان حسان دبا و حشیش و تشتین قدغا بهتر دبا و دوری رواتی دکوین. دوی درباره دا دوی رخستنه کاری با جداهی بخواد نافبرا واندا. درباره گرتنان نرخستنی لگور هیومن رایتس واچ دوی کمیتک سربخوا به آواکرن و دوری پارتیتیه با و همو کسین گرتی ورن بردان. آسایش ده خویا کرن کو اف بند دوری آسایه دواتا کو او نکاریبون بلگان پیشکش بکن. درباره لشکر کرنا زاروکان دوی بکار آنینا زاروکان دبن 18 سالان دا دکارن لشکری و شران دا دناب آسایش و یپگه دا راوستا. دشیرو وکرنا وی خالدا یکینین پاراستناگل د پنج حزیران دارا گهاندن کو دوی همو گرتی ورن بردان ده هیاما مهکه دا و لشکر کرنا زاروکان راوستینن لگور رکفتنا هاتی امضا کرن برخستنا بانگا جنیفیرا. درباره بویر خو پیشاندانا عموده دوی لیکولین ده وان بویران دا وره کرن و یا راستی وره خویا کرن ده بکار آنینا زیده جهیزه لسر خو پیشاندران. بویران عموده ده بنکارکی شاش دا احات کرن. لی او کسین جانا خوش دست دای او کسین نشتی مانینا و بون قربانیین گندلیه کو هاتری خستن و کو تیزانین کو یپگه نج ارکه ویا کو خو پیشاندانان بپارزا لج ارکه آسایشه. لی بویر بیک گله دست پیکر و یک جه آسایشه شهید کت. درباره آلیکاریان ناف دولتی دوی آلیکاری بنتوین یک بوی یا سربخورا ورکرن جبولی کولین دو بویرین سوریا دا و هر وها کومیتا ناف دولتی یا خاچا سور. آلیکاریا ناف دولتی او دا خوازا میا و ریوبریا دموکراتیک و یکی دو خوازا. دداویه دا راپورتا هیومن رایتس واچ راپورتک ارینی بو ببراوردی براپورتین رخستنین دن. و افگاوکا ارینیا جبو راست کرنا همو شاشیتی و کیماسیان یکو دجبرین ما دخوازن ملسر یا دموکراتیک دروشلاتا ناوینده درخینن. عدل احمد پروگرام آرک. بله تماشاوان هجار لسرویه که من ها بچن سویسرا روزنامه‌وان امین عمر و تبلیمه بش بوگنگ شرنا و مجاره کاک امین دمات باش دست بگه ده اگر تجی راپور دید بیانت مطلع به لسر او ام بجن راپور دا برسوا راپورتا هیومن رایتس واچ دا یا جالی پهدی بهاتی راگهانده یعنی رایتا لسر ناوروکاوی چیه کاک امین؟ زور سپاس بوتم مشوانه کمرا زاگروس براستیا برخصنا هیومن رایتس واچ رخصنا كنا يك ما في مروبة نا بوليتيكا نا نوم متحدة نا مجلس الأمن نجبو اعترافي وكمت برسبة إدارة جديد كنت اعترافي بما تكون اعترافي كمتطور أنظم معناه متطور بالضبط شق الله ويجي كنت اعترافي بما دكي كأنه كسلطة بس أونا رخصنا هنا اعترافيا اعتراف ديك السيمنس كسيدراتي وكاركي وهي تضربي واختازي دقابيا تعداين مع المروضة بين ما في مروضة بين بدي خويا كنت شغلاتي دبيد تشدبري دبي إجبرويك يعني هكا أو اعتبارك أب اعترافك معناته لها بحث داعش بحث وكقولتي داعش كي قالت منظماتي هنا تعداين المناطق بكن هكا هذه كي بيجي وقتها انتهاكات بدي خويا كن اعتبارك اعترافك راستي أب وجهي مخابني وجشتك جنكي يعني جيم خابني واختصروا كي إدارة ذاتي ويجتي اعتبارك اعتراف إجبر جرك أو جوار بوانا أو كحافتك أو بالتقي يعني قدوري واجتك بان نقد بانا إنه ناجتك بوزيتيف جوار أجتك نيجاتيف جرك قدوري كربانا خو نشت بانا إنه بكي درجة بين اعترافك بشتك دي إدارة ذاتي بسد بيجي دوكت برسوا خدت بيجي أحداث ما أو كقولتي دخواتي منظية هو من رايت صوت شوية سياستها ما يا إدارة ذاتي نزيكي هفدوها وفقات براستي اشتكى دوري جاب جداية أو كسايتهم مروباتية كسايا أباني سياستك منطقة إدارة دكن تعدالية دكن قالك تعداين كرنا وانتهاكات كرنا نوربنا فيهم رايس ووتش تأب تقيل أخونا الخست قالك راستي خالها أنا مو بحسب كذبة تقيل بيت برسبات تقيل راستي برسبات تقيل دوري تقيل بوم وكأنشائيات بوم تيرد بيجن دلكي دا
النقطة كي بيجن مكاريب أم أقليات أو كيف توا أم باريزن أبتشتغني بالكي هنا كي راسي هذا كاريب نتوا كي نتوا باريزن بس نكاريب من المناطق خوا نكاريب نتوا بخوا باريزن منطقة كرد مديت بصل 4 مليون دسكت السوري مكاتب بارتي هاد نشوط عندن قال لك كما يشيبون بلاصه مكتبي بعثنا هذا شوط عندن تويبا مناطق هاد نشوط عندن ام ناخذ نشوط عندن يوم مناطق بس بحساب بعث يعني مثال كانه راستي نكاريبون اقليه كبلك اقليات بس ملطفه نحمد ودلك ديجي دبيجن انه ما كاريب دور العباده جيم ميجو عبادتي ام بتاريزن راستي راس بحسا كنيسه سريان كنت البس بيه بس مكاريب قالوا يا مرقدي الشيخ معشوق الخزنوي مالا خزنوي يا خزنوي اعتبار دجتك جي اولي وعالم قالك والداري وانا ودش كاريبون بحامين نكاريبون نأبون كتنا بيش عالمي دا بيش مزقف تقاسمو راستي انه قالك وامكان قالك اللي خايد يجي بيجن على الابعاد تاع عقد الاجتماعيات شيبوي بيجن برأيها ملطبو يعني بيجن ماشي ولا فيها كلمه يا مجلس الوطني الغربي الكردي يا مجلس الوطني الكردي ويا غربي كردستان براستي الناشي واكلن بس موادي سياريكل نو موافق بالنو باشا يعني كاك يعني تابي فيها كيجي بادي دبيجا تشتين ارينيتي دهنا تكارج مار تشتي اريني بدا خويا كرند ام بيجن رابورتا هيومن رايتس واتش دا تشتي ارينتي داد بينا يعني المشكله ام هذا كيف مصر كيشامل او تشتا اريني بيجن ام مين تغمك ام بين تشتكى معيب او كتاب بينا باعترافك ياك اعترافي بنبكي على اساس انه انسانك يكون هبارم وانسانك من كسكشتي ابناء اعترافه ونجهك السياسي اعترافك كيف انه سلطتك الدركي هي اب بيجو فرانكس بنها كريا في بن سهواده يعني واكليان بن سهواده كنيت بكي ما يجوا انا من تنقطي قلتي بوزيتيف نابين كده جبر الوقت تقيلك حقوقي دركبي ديجيما ابتشتكى دسبيكا ويدا بس تقيلك ديجيما ابتشتكى نيجاتيفا يعني هنا جوا كرمان مثلا حتى بين بوزيتيفا هنا جوا كرمان دين وقوتن ام جائزه كدنا كسنا جوا جبل انه قال لك كاري واد مجالي حقوق الانسان ده هي نو بين قال لك انتهاكات هنا وكظاهروك كيمي اجدا صالي كواد واتشكدار دكن واتشتاني جيت قانون الدولة او حقوق الانسان ده اشتكى ممنوع بله يعني كاك امين يعني تافي في كيجي تافي تجي اني زمان يعني بهدي بيجا اف رابورت غافا كيا ببجراندنا وان بريفبريا خوسري للرجبه كردستاني يعني حتى تشا استد تفي اكيد تبجرينا كاك امين يعني تبيراي غافا كيبي وشعبي والقاب نديبي معناته شنو خرابت بك القضاء واولو انزان بالضبط قضاء وشي وقت بيجي يبي تشتكى النباش كي تبيجي غافا كيا وتلهيديا قاب نديبي معناته بيت ديخو ياكرنو وتشتنا باش تلكن حتى انه منظمتك بس تشتغلي ابري خصنا كما في مرغايه تشتكي الدخي وقتها كيمائيا تعديل كسابي ان اعترافك ابنها هذيك ما قلتنا رجعنا منظمه بيان تقينا الدخيسه بسير كسا جريمه كريبي تحقيق انسان يعني او بيركا صوماليه بانطروني جينس فاكري وشمال فاكريه درخستن بيان درخستن معنى الشيء تقييد يدرخل من تويس اعترافي بواتكنو اتشتاني بوتنك كلك شاشه دوري واقعيتي راستي يعني تبي فيها كي قاك امين جريدانا واقب دبيجن او رابورت ايجابيه يعني تشي لبشت فيها كي يعني نهينيا فيها كي تشي تشد بينا يعني السر اللي بشت فيها كي جريدانا واد بيجي او رابورت ايجابيه راستي متى اسمك كسكي متى تشتغل ايجابيه لنيتي وقتك ورد نافقة الدنيا إذا مبناك وبيجي إنسان كيكون هباري كشتن كذي وتتعذاري كذي وتعلمت حرص عدد العزبين وتضاروك كعسكر قصولا بيجي مشتكى إيجابية أنزان شيء قصدوا بس نابي وهاتي بوتن كيفاواتي يعني تشتكى شاشة فهيك النابي هو بنخ خرابي بيجي أبنشتكى إيجابية بالعكس اعترافك الديولي هذا أنا كبار ونشتغل
منظمات هبنا متحدة يعني تلميح هناك كربانا بشكل إيجابي بو إنه جانب جوارة طبعا مقدمين إنه كما مراتنا كرد وقتها في إذا جينا تصرفاتي وعمنا بشكل إيجابي راسنا وقتها كاربن واحد صدقين جهاز عربي إنه كهربي وتشاجوارة بأمن بما إنه فكرنا السلطة أبتشتكل قلنا كباشا بس كيم يقولوا وكردي وقتها كرد جدا كيفن ويعني سلطة تذهب كرد أو سلطة وملطفنا كرد بشكل استواء النبي أم قاعد إيجابي تدنابي بالعكس تعداريكا وملطف يبقى شيء يعني مود يعني تاخذ يعتم كأنه اشتكى موجها يبقى كرد بعضن عربتين أو على بعض نادن أو منطقة جوار نخوش معنا ندهتني نكادي كنت تدمين وخانيا بكرنو كري بكرنو ملطمة بلكي خورت مش خورت شغل كردستاني ديشين دخوينن بس نمعناوي أبقى إذا أبقى مالي باركي حموش نجبو شغل نجزام اختيار مزاروكن نكارم حمود اسكت نجبل انت هيفينا بينا ما كردستان بتشبي نمعقول عالم تدجي بعض استدفئوا معالجة فاتشتبكن جبرش أو مضطيها أجويدي بعض باشا أزي برسا داويش تبقى مقاك أمين يعني تبي فيها كيجي تنابينا كو بياديلو جبايا كردستان دفرين كردي باراستيا نهشتيا كو أو دفر يعني إيريشن هوفانا جالين ريخسن راديكالا لسر دفرين كردي بين كرن تشاهد بينا فيها كي مشتكي نكار إنكار كناش تكس رجيمي هجوم نكلية ود بكاريبو باريزي راستي كاريبو نجد هجمات ولا نسل بس وكي دي وقتها بخواست الشعبية قنش كان مضد ولا أخوة ويجي جارنا بلاخ الوادة مع هيد دسبيكاش ورشي باكل أردوغان ومظاهرات وضد جي دركتن نهاتن بلش نبا جروبي إسلامي واجد تحدان جهد إعلان كرن إدارة ذاتية ويعني وكشك وصرص كنا تجيبها على باي عنصري وادا يشبه هجوم بكن يعني واجي كاريب وقتي أضعف الإيمان وكأهل السويد منظمة هكا نكرب شور الشرابي وكأهل السويد ونشتبانا نكسي هجوم كروا ونكسي دهاتوا وشو دسبيك دابو منظمات إرهابية وانا أبناي معنى إنه داعش إرهابي داعش منظمة إرهابية وكسر اعتراف التناكي بشكل خويائية بس صدمي امشي حتى هذا النجم ما بلا نوعا ما الواده ما تشوف اعلان در خستن ومهجوم دكلون ذات كما يهبون جهادوا اجابه بس نايم معنى انه الشركه بيدي انه مناطق كردي باراستن بلاصه نشنت يقولوا عالمي بعضنا نجبوا شربات راس يجبوا برشيبوني بعضنا نجبوا تعداريه هات سري كردان انه كشخص كاحزاب كبارتي بعضا بس يجبوا ان نجبوا قصد وطاره ويجبوا عن مجموعات ارهابي بعضا خاصين بله جالكس باس بو امين عمر روجنموان جولات سويسرا تمر بو جالكس باسيا باش ضربونا تن جالكس باس راپورتکی یا رخصتنا هیومن رایتس واتش یا ناف دولتی کو ایرو هاتبو بلاف کرن تدا بانگ الاپوزیسیون سوریه کر براوستاندنا لشکر کرن از زاروکان دشراندا و آگاهی دا وان ولاتین کو پشتگیریا وان گروپان دکه کو دبه اولات راستی پیدا چونکی ورن بتومدا بیک آنی نوان توان شر لجیهانه. Check children's ages to make sure that they don't enlist again. رخصنا هیومن رایتس واتش داخوازه جو اپسیونا سوری کر گو نمازاروکا بچک بکند شرانده. هشیاری دا اولاتین گو پرددن وان کوملیان گو اوی راستی لیکولینه ببن بتومتا تاوانین جنگی. دراپورتا که دا گو ایرو هاتیه بلاف کرن. دبن ناوه بلکی ام ساغ بن و بلکی ام بمرن. چک کرن و بکار آنی نازاروکان جالی کومن چتل سوریه. رخصتنا نحکومی کوملین اپوزیسیون اتهام کر ببکار آنینا زاروکان جتمن 15 سالی و زیده تر دشرانده. وری خستنه دیار کر. لگور ازمونه 25 زاروکن هاتین بچکرن لسوریه گو کوملین اپوزیسیونه وک دولت اسلامی العراق و شامه زاروکان بچکریه. دریا تفلبونا فیربونه و پراکتیکه لسرچاوانیا بکار آنینا چکان و داخواز جوان کریه بپیک آنینا اپراسیون زحمت دنافوان دجی اپراسیون انتحاری. وری خستنه گوت گوش بلی دولت اسلامی او زاروکد ارتش آزاد ده و انیا اسلامی انیات النصرة ودهيزين كردي دجي شركرنا وجبو سدمين امني ولوجستي رابورت بحثا ميليشيات بسر حكومة فانكر
بریوانکا متبارتی لی کولینر دواره مافی زاروکان درخستنا هیومن رایتس واچ ده یا گوه راپورتین ویساند گوت دوی کومین چته هول نده زاروکین گوسیوی مانا و مالباتا و هاتیا کشتن وان بچک بکی جبرگو انجامین جنگی خرابتر دبن گو زاروک هاتن شاندن بوریزین پیشیین شر تیزانین گو هجمارا زاروکین بچک کرین دیاره لیناونده تومار کرنا بن پیکرنان یا نزیکی اپوزیسیونه بحث کر گودوه مهیده 194 زاروکین نسویل هاتن کشتن جایلونا بوریده و زوربایی وان زاروکان لگورگو گوتیوه رخستنه گوان تفلی شربون جبو گو بمالباتین خوره ین دناو شروانان دبن یان جی جبرگو شر دتاخین وان دبو همو کسین گو رخستن وان دیتی کربون لیکیتی دیمقراطی کردستان یپکه که چانجی بچک دکی هف پیمانا نشتیمانی یا اپوزیسیونی بچک کرنا زاروکان راوستاند لی سرکردین د ارتش آزاد ده تأکید کرن گو او هین بوینکاری دراد بن هر وهاجی سرکرده کی لشکری کردی گوت گو او شروانین ین تمنی وان کمی 18 سالانه وان جکارین لشکری عفا دکی رخصتنه تأکید کر لسر گرنگیا باپندبونا همو کوملیان براوستاندنا چکرنا زاروکان و دوی همو حکومتین گو الیکاریان دن کومین چته توند بن و لیکولین بکن و ناس بکن گو زاروک دنافوان ده نینن با پروگرام آرک بهار درویش وزیرین درو دولتین یکیتیا اوروپی دا ایرو پجراندن بجمداندن داریا 12 وزیرین دنی حکومت سوری دا هر وها و آوتنا قد کنن لسر ریوبوناوان و او توان بار کرن به هلگرتنا بر پرسیارت برانبر او بن پیکرنن مترسیدار در حق ماف مروواندان تکرن لسوریه یکیتیا اوروپی د بیاننامه کی دا گوت و ناوان هر 12 وزیرین سوری صبح د روزنامه فرمی یکیتیا اوروپی دا ور راگهاندن دوی دما کو او سزا بکون واری پراکتیک دا به بریاره هجمارا او کسی یکیتیا اوروپی کری ارمان جوخا بسزایان لسوریه گهشتیا 191 کسی جبلی کو پینجی و سه کمپانی کو دناوان دا بانگا ناو دولتی سوری راستی بریارین یکیتیا اوروپی هاتنه بجمداندنا داره وان به تمامی بالافرین جنگی ین اسرائیلی چند اپراسیون لشکری لدجی هنگ بارگه لشکری دناوا سوری دا کرن ده بالافرین جنگی ین اسرائیلی چند بارگه لشکری ین حکومت سوری تو باران کرن وکا کارودانا کی لسر کشتنا زاروکا کی اسرائیلی 15 سالی نافچه جولانه چافکانیا کی لشکری جه اسرائیلی راگهاند کوریشه که جناوا سوریه لسر نافچه جولان هات پیک آنین ده انجام دا زاروکا کی 15 سال جیان خواج دست دا و ده کسی دین که یک جوان با وی زاروکی بو و لگل وزارت برگریه اسرائیلی کار دکه بگرانی اوجی بریندار بوه هر وها چافکانی دیار کرد که بسدم و ایریشه بالافر جنگی اسرائیلی چند اپراسیون دجی هن بارگه لشکری سوریه انجام دان لی ناوی وان بارگهان اشکره نکر جالیه که دنوار روانگاه سوریه مافی مروان راگهاند که ده انجام ایریشن بالافرین شر اسرائیلی لسر چند بارگه لشکری سوری هری کم 10 لشکر سوری هاتن کشتن نافچه جولانی که سر به سوری ویا لید سالا 1967 دان اسرائیلی او نافچه که خواه گرتخه و حتی نهاد بن کنترول ویدایه لباجار حسکی رجابای کردستان کمالای نوین یکو الیکاریا کسین کم اندام دکه که جهمو بکاتین باجر پکته کنگرا خواه یا دامزراندن لدارخست الیکاریا کسین گیماندار لباجار حسکی کنگرا خوی دامزراندنی ریدخه جهمو بکاتین باجار بوی رنگی هلبجارتنی جبو جیگرتنا برپرسیاریا كوميتن كوملا نوفين هاتري خستن كوملا نوفين جمعية نوفين لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة إيرو مدام زراند أنا عم دي مؤتمر تأسيسي في كونغري ما هيئة إداري جنه أنداما مهل بجار وما هيئة استشارية ششكسا مهل بجار بيتر كسي مهتم بفيكاري وافكاري واني هجمارك برج كيماندارا لباجاري حسكي بيدا دبن
لێ دوێ ڕەوشە ئاوارتەدە پێدویە وان بجیناین لەورە دامەزراندنا کۆمەلاکێ بڤێ ڕەنگی گۆلسەر پێدویە وان ڕاوەستە پێویستە جباك عمد الشرائح هنا يك جبان الشرائح كسن كيم اندام مدي بيوستيه كي ام كوملاك افا بكم اليكاريا خورت وقيزي جفي جباكي كو ام كاربنا اليكاريا كي بفي شريحان ربكن جبر كو اف شريحان تشتي بيتي ناسين كو جباكا خو حبكي كيمه ام دبينن كو اركما ام فان كسانا تبل جباكي بكن وبن كسن فاعل جباكي دي جديلا كسن مستهلك بن تشتيق امكارنا اليكاريا بوان ربكن وكوملا ام اليكاريا سايكولوجي بوان ربكن ام اليكاريا مادي بكن الجور امكانيات اخوه كوملا نوفين كوملاك تطوعيه ام هاتنا جبوغو ام اليكاريه بانساني وقت جو انه انساني كيم بن او انه مساعدات جوار كيم بن وقت ما جو كاري متطوعيه ام ان شاء الله بحاول انه ام دعمك اول شيء دعم نفسي ابا مهم شي قشاره ام جوار بقدمينا كوملا نوفين كوملا يكمين الباجاري حسكي هاتي دام زراندن جول سر بي ديفيه كيماندارا راوسته وكار دكي جو كيماندار او جي جهه خلجواكي ببينن دار عبدو حسكي بو برنامه ارك بله تماشاوان هجا دوی دما داویده پشی گربونا شرین رادیکال یه بتایبتی امگرم بیجن یه رخستنا داعش لدورین کردی چلی باشور یا نوجوای کردستان گروپک جالکوانان رابون به هلمتکی جبو و بانگل جوان کرد کرن و راکن چکان و تفلی رافين پیشمرگاد بن بله تماشاوان هجا می بهتر زانیاریان لسر وی هلمته بزنن کو اف چاوایا بله یک جالکوان کو بانگا وی هلمته کرنا نا حسن درویش جالکوان به مریا الاستودیو کاک حسن خیراتی به استودیو ارکید دست بکیدا سپاس جبوتا و جبونا قناته تبدا يعني دبي دما داويدا وتو هناك هفالن خوا وبانغاوي كي كربو كو جواني كرد راك دسباوين چكا وتفلي رافين پیشمرگا ببن تكار بهتر هلوستا خوات بدر بدج مر تماشامرا اشكره بك دست بي كده رحمه ج شهداء كردستان تفدر دخوازن وبالتايبت ج شهداء كردستان فر پیشمرگه مي قدما داويد للشنغال والربيعه وكركوك ده شهيد شونه ام رحمه جوار دخوازن وام يعني سلامتج اهلي وار دخوازن و ام بجنا خوجي البر شهيدي خو دطوينا بله يا مسألة دعوة ما ج راهشنا تشكر ام تفد زانن داعش نظامك ارهابيه حركات ارهابيه حركات خدينا ناسه مصطنعكي دوليه اقليميه جبويجي هجماتي سر كردستاني تش لكردستانا باكور باشور بشل روجافا به برنامجي ويك جبويجي ام قهاشتن مرحلة كي دبيق ام كاربن دفاع خو بكن ام مجبورن ام رهجن شكا وام لهمبر في حركة ارهابي بسكنن بله يعني وكي ام زانه داعش راغهانديه بتابعتي بشويك راست خود بيجي او يريشي دورين كردي بقى تشل رجاوي كردستان يان باشورجي يعني حتى بيجي وجني كردان لخو حلال بقى يان اسلام كردان وسري وانجي بقى تشتكي وسط بيجي كاك حسن بدر برده يعني وند بينين كو هالمتا يا وند بيرابندوي اسيده كون بروجي داعش هلوشينن ين او هوفانا يا بيرادبا ام دبينن داعش ام فقرن داعش شيء داعش صنعكي استعماريه سر كردستاني صنعكي يعني صنيعات سوريه مالكيه ايرانيه جبويجي اهداف نيوي هنا يعني تعدي بكينن ملتي كرد فتوى در دخينن ليد نرد جينا فتوى در دخينن شرفا ما شخور حلال دكن دجينا مالي ما شخور حلال دكن جينا عرضي ما حلال دكن خانيه ما حلال دكن شخور او تشتكي خاص بوانه بس اما ككرد ام داعش نابينن داعش مره نتشتكي بله ككرد ك يعني قلت لك بسر كردستان يدي ام تدربي حسابي داعش ونش داعش مسترجي ام دكن ونا اموان دبينن حتى انا ما حسابي وانا كريه بله
دنگ ودانا في هالمطا ودنا بتايبتي ام بيجن تفقر جنجان دانيان جوانا دا تشابو برسبوان تشابو رد فعل واد درباري في هالمطي تشابو كاك حسن براستي يعني داخواز نما جم خاكريه كفردي كشخصي كمجموعه كمكريه ما تشتاق داخستيه ما داخوازام خورتي خو گنجي خو داخستيه خورتا بالتوایی گنجي ما خورتي ما تبدا دخوازن راهجن شكا شورشگريه بكن پيشمرگتيه بكن جبونا الهمبر داعش بسكنن دكيجان پرچي دبه بحزاره خورت جاهزن دخوازن بكن ام جيجبوي ام ناخوازن خورتي ماتي كمان غلطيات ام خوازن رنگكي تنظيمي چه ببه جبونا ام كاربن لهمبر في هجما شرس هجما نا انساني بسكنن بله كا حسن يعني بشتي راق هاندنا و دربار في هالماتي بشتي و بارتين السياسي يان رخصتني اواجي بانغا في كيكر تو هفريزي دنابرا و واندا هيا تشتك وسا هيا هولدان هنا بوجبو في نها ملت و بارتي تفد براسي بهف جريداي بله بس تشتك هي بارتي جي وقتاك دار دخينه بيانك واني داخست بارتي جي داخوازا ملت دبيجن مجبوره نها دبيج ام لغور ملت لغور واقعي ما دو كردستان تشتي خوستن بارتي جي ودرخين و كسي ن بارتي جي و دوزي دكه دوزا ما تفدا يكه داخوازا ملت بارتي بيان درخسي عيني دا بلكي ضغطك لسر بارتي هيجي حتى قريبون او بيان درخستمانا داخوازا ملته داخوازا خورتاي بله يعني بانغازين وصل رجباي كردستان جي هنا وكي وندكل ام هاجر بيجن بانغازين جاليري ني بتايبتي هاجر جرداون بارتيان واتشتك وصا هيا رجباي كردستان ايرو ام كاركي دكن ن بارتيتي ن حزبيتي ام بارتي كاركي دكن كردياتي ام كاركي اف يعني اف كاريك ام بكن ام دكن لكردستان تفدا دي لهردو برچاي تي كرن وجاهز دبه جبرگ امزان دمي پیش دي و ببه يعني امنار مازال امهنه او ج افريقيا هاتنه ج افغانستان هاتنه هجمات سر كردستان وام جدندري كردستان دنه ام دفاع خود كن امنا هجمه دبن سركسكي وامنا تعدي ددن كسكي ام مجبورن قام دفاع كرامتا خو شرفا خو لسر عردا خو بكن يعني حتى برجي دبه حتى كاك حسن حتى تشا ستوي باوري دي كو افل ما توا وي بكاري بهاجان بيجن ما ترسيا داعش لسر دبرين كردي راكا تش باشور يان رجاوي كردستان دسبيك جي مقود براسي جي ام كردستان دبينن هاجر داعش بخوازي درباسي كردستان ببه اغري جهنميه بله ام ناخوازن خوين بيرجاندن ام ناخوازن ام تدر بيجي شري كسكي بكن بس ام قبول ناكن كسك جي تعديل ما بكي يعني جبو يجي ام حتانها بريجي مقود ام حسابي داعش ناكن ونا غير داعش ونا استعمارا داعش دعم دكه ام حسابي وينا تبدي ناكن جبرق ام لسر عردا خونا وام حمايتا شرفا خو كرامتا خو ام دكن ام تدر بي حسابي داعش ناكن وغير داعش ونها جانك تشقونا كاك حسن درباري هالمطا ودا ونها آماده كرين چه دانا نها ام تنظيمك چه دكن ام نافات تسجيل دكن ام جي حكومتي جي وجي سروك مسعود جي ام دخوازن ام شركي براتي بهوالي بپیشمرگی خوره ام جی بکن دهندری کردستان ده لوی پرچی بالوی پرچی به ایرو هجما داعش دهندری درباسی عراق ده لسر کردستان خطرک مزنه جبوه جی ام سروک مسعود وقتاق نفیر پیشمرگی ایلولی و پیشمرگی گلانی خواست ام جی پیشمرگی آدارینه ام پیشمرگی قامشلونه دو 2004 ده ام پیشمرگتیه دکن ام جی برا اقصانه بن ام خو ببینن ام جی پیشمرگن و ام جی السرفي اخد عايشن دبيك ام دفاع خو السرفي عرضه هاني بكن وتكس نكارب منعه ماشي بك ام جي دا يعني ام جي دا خوازي دكن جي حكومته وجي سروك انه ما اقصانك من نحسبين كردي سوري يعني زانم شي ام كردن لسر اخا خونه سواء لقامش لو لهولير به بشجري تشتاق هاتيا جورا يعني دا ام بيجن هاجر بيجن سوز يعني هول دانش بو بدس خستنا بشجريات تشيا تشيك يان داراي تشتاق وصا هاي انها اما ام خو دقدمين كشخص بله. يعني كم خورت بشجري دمينج
امج حکومت دخوازن جسروتی دخوازن امجی ما بحسبین پیشمرگه ما بحسبين بيشمرقة ام دفاع ولا تخبكن د شنغالي ده د كركوك ده بالقامشلو للربيعه به لملا علي لكوي درب ام لوي دخوازن ام بمشاركه ببيشمرقة خوي كردستان ر ام بي ام شربكن دو كردستان ده جبو امجي بحسن امجي خديفي عردين وامجي آخامي ولاتيمي اگر هاد جوا خواستن بشن رجبای کردستانی شربکونه بچن ام پیشمرگانه ام نجبو جیتینه ام جبو کردستان هر چهار پرچه کردستانینه بله کی دتی خواستن ام ویدکن بس ام دخوازن ام دبن ربازا برزانی دبن جبونا ام نکفن غلطیه ده اف خورته مجبونا يعني نکفن واری غلطیه ده ام دخوازن لما بخوادی در کوي جبونا ام کاربن کارکی جبو ملت خو بکن هجمال سر ملت ما هجماک مزنه جبو في ام دخوازن خودي المدى دركه ام جاهزين بجاني خو بس ريبرتيج مر لازمه بيشغريج مر لازمه وام ويج حكومته وج سروك مسعود دخوازن بله جالكس باس بو حسن درويش على فانت بمربه جالكس باسيا بجداري بوناتن جالكس باس سباس جبوه لسوريا كاتبين لشكري بسر ارتش آزاد وال دورا قلمون را گهاندن با هواکرنا جورک لشکری هفبش بناوی قلمون جبو آزاد کرنا و دورج دست رژیم اسد و او ملیشیات بسر ویوا کد بیانا نیزیکی سه کاتبین شکدار اف جورا لشکری هاتیا را گهاندن و دابون خویا کرن کو درگاه تبلیبون وکریه جهر پیک هاتا کدن کو بخوازه تبلیوان ببه و دو علیه میدانی دا و گرجه درن اپوزیسیونه دو کتیبین شورشگران کارین جاره کدن دست خودین لسر تلت المطار لجروده لگندوارن حوش العرب لدورا قلمون پشتی شرکی گران لگل ملیشات حزب الله لبنانی کود انجام دا 6 اندام حزب الله هاتن کشتن لکمپا یرموک یا پنابرین فلسطینی لپایتخت سوریه شامه رکفتنه که نو جبو دورکرنا وی کمپه جشر نافخوی سوری هات امضا کرن اجانس نوچهان دیار کرن که رکفتنه که نو دنابره هزین رژیما سوریه و نونرین بالوسخانه فلسطینی لشامه هر وها سرکرداتیا گشتی یا فلسطینی جبو دورکرنا کمپا یرموک یا پنابرین فلسطینی لشامه جشر نافخوی هاتی امضا کرن افریک هفتن پشتی نزیکی سال و نیوه جدور پیشکرن ایته پرابرین کمپه نچاربونه کو بخالن و ریک هفتن رازی ببن دا کو خواج شر نافخو لسوری بپارزن هر دو آلی لسر چند خالن سرکه لحف هاتن وکه رادس کرنا پنابرین جهمو چکین خواه ینگران و نهشتنا در بازبونا کسین چکدار و بری چند مهانجی ریخستنا اون روا هشیاری دابو و کمپه جبرکو کریز سوریه کو دا انجام ویده که دا بدهان کسان جیان خوش دست دانه به صدما نمونه درمان و خارن و بیدوین جیانه کمپا یرموک جسالن پینجان دا هاتی آبا کرن دوی دمین داوی دا ببو دورک بازرگانی و بدهان 1000 فلسطینی تیدن شتجیبون و پشتی دست بکرنا کریز سوریه بو دورک ناکوکی و شر شروع پفچون دنافبرا هزین رژیم سوری و ارتش آزاد لگو دوار شام بردوامن دو بردوامبونا باراندنا بالافرین رژیم سوریه ببرمیل بومبکری لسر تاخن باجار حلب و حمصه دسته گشتی یا شورش سوریه راگهان کو شر لگوندوار شامه دنافبرا هزین ارتش آزاد و لشکر رژیم ددومه به تایبت لدور القلمون و باکور گوندوار شامه دهمان دمیدا چالاکوان باجار حلب اشکره کرن که بالافرین رژیم اسد تاخن باجر ببرمیل تقمنی تو باراندکه دو انجام و یکی دا 3 کسان که یک جوان زاروک جیان خوش دزدانه درباره برینداران دا چالاکوانان دیار کرد که لباجارو که بیانون و ترفعد و تلمارع لگوندوار حلب بدهان بریندار کتن دنابوان دا زاروک و جنجی هنه لباجار کوبانه و لوارگاه کومالا پاریزرین کوبانه سمیناره که دبن ناوی راگهاندن بری شورش سوریه و پشتی شورشه با آماده بونه هجمارک جروجنموانان سمینار بریوچو
لورگه کمالا پاریزرین کوبانی سمینارک هات لدارخستن به نافنیشانا راگاندن دبری شورش سوری دا و پشتی وی. اف سمینار هات پشکشکرن جعالیه هجمارک جروجنماوان کوبانی او جروجنماوان ولاد بکر مصطفى عبدي زارا مستو عقيل سفر وعمر كالو د دسپیکه د عمر کالو راگاندن دا ناسین و آخفت لسر پشکتنا راگاندن جه دسپیکه درکتنا ویدا تاوه دمه محاضرة سر الإعلام والإعلام الثورة من جانبي معاوضات وأسطنجين كإعلامي دبلن شورش هذا وما شروع بكر سر بمسألة وبلكي أمكان بالجد تجاوز عقيل سفر آخفت لسر راگاندنا فرمي يا رجيم سوري چاوا دخبت دبري شورش ودوه سيمينار كهجابو قالك تشتيدهات المناقشة كرن وك پیاما راگاندنه و روزنامه‌بانی چیه مساج اوه چیه روزنامه‌گری و راگاندن بری شورش سوری و پشتی شورش سوری چقدر گوهرتن تده هبو و هناك افانتاج و هناك تشتوي اريني و نيني هاتن گوتن آستنگين کار راگاندن چنا براستی بینم تشگی گلک هجابو ام بهیبینا سیمینار ام ببیرنگی و پانل ام ببیرنگی برداوم بکن روزنامه‌وان ولاد بکر مجاراوی لسر راگاندنا تلویزیونی یا کوسینور جراتونانا و دکارا درباسی هر ماله به بکر آخف لسر باندورا تلویزیون لسر چاندا جواکی تاوی کو چاندا جواکی ددمانو هادا بویا استانگ لپیشکتنا راگاندنه بگشتی استوان صاحب دوان صاحب گلک فایده سود مجید هم هیوی دکن تشتوانی دوام ببه و هینجه درشتر جبه به زارا مستو آخف لسر راگاندنا الکترونی و گوت کرولا وان دهندور بوهار عربی دا هبو لیدیسا کماسین خواهنه لداویه مصطفى عبدي آخفت لسر أسطنگين لپیش روزنامه‌وانان دساکنه او جی تنابونا زاگونن که روزنامه‌وانان بپاريزه و دراویه هری گرینگه جبو پشکتنا راگاندنه جیهان علی برنامه آرک کوبانه پشنگه که فوتوگرافی دبناوه کامیرا من نکاره گریه زاروکی وان راوستینا لبله لگل وان دگری لکمپا گوره گوسکیا پنابین روژاوای کردستان هات وکرن د پشنگه هدا پینجی تابلوون فوتوگرافی هاتن نمایش کرن و تیدا چیروکا پنابریا کرد روژاوای کردستان جدرگه سیمالکا و حتی ناف کمپ پنابرین کرد روژاوای کردستان لحرما کردستان دان خویا کرن دوه به آمده بونا سروک و جیگر سروک دزگاه برزانی آخرخوازی پشنگه هکا فوتوگرافی دبن ناوه کامیرا من نکاره گری زاروکن و راوستینه لیبله لگل وان دگری لکن پاک روگوس که یا پنابرین روژاوای کردستان هات وکرن د پشنگه هدا پنجی تابلوین فوتوگرافی هات نمایش کرن کو تیدا چروکا پنابریا کردن روژاوای کردستان جدرگه سیمالکا و حتی ناف کمپاندا داخویا کرن و پنابرین روژاوای کردستان جی لسروی یکید بیجن کوان تابلویان گلک بیرانین خوش و نخوش ین پنابریت اینا بیراوان لەڕێگای ئەم پێشنگاوە بە برادرانی ڕۆژئاوا دەڵێم کە ژیان کۆتایی نایە ژیان بەردەوامە ئەوان یەکەم سرگەنجات کە گەیشتە کوردستان پێیان وا بوو کە ژیان لێرە کۆتایی پێدێ دەگەنە شوێنێک ژیان تێدا بەردەوام نابی بەڵام ئەوڕۆ دەبینی ژیان بەردەوامە قوتابخانە هەیە نەخۆشخانە هەیە مەبەستی من کە لە ناو کەمپی کەوروەسک ئێشەکە ئیوانە وێنەکان ئیوانە قسەکان ئیوانە من چیم بۆیان نەکردو بەڵام لە ڕێگای ئەحساس خۆم لە ڕێگای زومی کامیرەکەمەوە توانین پێ بڵێن کە ئێمەش هاوکاری ئێوەینە ئێمەش هاوغەمی ئێوەینە هەنێک جا ئامادەبووین پێشانگەهەیە کێفخۆشیە خۆ ژێرەدان خویاکردن و خواستن کو ئەف تابلۆیانە لە جیهانێ بێن بەلافکردن داکو هەموو کەس چێروکا پەنابەریە کوردین ڕۆژاوای کوردستانê bizane vê pêşangehê dibînin û tiştekî gelkî baş e dînê hêzra me roja em penaber bîn û heta em gahîn başûrê Kurdistanê xweşî û nexweşiyê me hatîn serê me û tişta rojane me re derbas bî em hêvîne rojekî nîzik em wek penaber vegerin Rojavayê Kurdistanê vegerin Sûriyekî nû ez wek koçberek koçberê Rojavayê Kurdistanê em zor spasiya dezgeha berzanî dikin roj bi roj destpêka wê heta niha bi mereya û êş û derd û nexweşiyê koçberê Rojavayê Kurdistanê re
تاوی کو تابلوین فوتوگرافی لسر پنابریا کردن روزاوای کردستانی بو لیتشتا دیارو برچاف او بو کو آماده بونا پنابران یا هری کم بود پیشانگاه دا. اف صورتات تاتيني بيراما دسبيكام هاتينا كردستان يعني قلق زحمتي مديد وام تخازن اف تشتيها بقهنا جيهاني حميج بو عالم حم بيبسن اري مديتي بس ام تخازن حركس بيبسي كم براستي وين كان زور زور جوان بيز بهيت لدواني تشيشنا كوب زانم خوي هستي فوتوغرافر دردخه اما كان توانين خما كان كوتاي بين بلام دو توانين دوبيك بين دري خما كانيان يتر دستخوشي بو كاكفر هادو سركوتو بيت تابلوین وی پیشانگاه دا چیروکا پنابریا کردن روزاوای کردستانی چې درگاه استعمال کا حتی وناف کمپین پنابریه ین لحرم کردستانی ددن خویا کرن چو برنامه آرک صباح رشید کمپاکا ورگوسک نوچه ما بداوی هاتن امی جارکدی سر نوچا بیرا بینن چکدارین داعش 20 خواندکار لسریات دنافبره حسکی و قامشلو رواندن شرو پفچون دنافبره هزین یپگی بسر پارتیا پا دیواو چکدارین داعش لدورا تربسپی درکتن هیومن رایتس واتش بانگ لوپوزیسیون سوری دکه براوستاندنا لشکر کرن آزاروکان یکیتیا اوروپی سزاین تاویجا لسر 12 وزیرین دنین سوری ده انجاما ایریشین بالافرین شهرین اسرائیلی لسر بارگهن رژیم اسد لجولانه هری کم 10 کس هاتن کشتن جارکه گشتن و چند جبالکاری هفکار مجور هاتن پیشکش کرن هر شاد بن